Hera bagian Johnny Fitting guys, bertemu lagi dengan youtuber Fitting. Nah, kali ini saya akan Johnny sekaligus mau wisata itu guys di pantai Talang Siring guys. Karena dimana kali ini Sidol Rapanong diundang untuk tampil di pantai Talang Siring nih guys. Dan sekarang saya sudah ada di lokasi. Kali-kali jalan guys, melihat ala konjon nih guys, bareng keluarga guys. Oke guys, Rapanong lihat sekali guys. Betul lumayan guys, sila napuan langsung guys. Dekorasinya lebih guys. Tidak lupa subscribe dulu, kita subscribe boleh baca nih boleh tahu sih guys. Oke.